Namar badang don bon ki pai ba nong song snong ki badang tieng lane artatin ban lej ai ketika covid khat khandai nakaliang ki bor penyai ka marngar PHC ki lalej ban penlong ya ka awareness program hakasnong pahambir hakaba hakane ka awareness program layawer bat khot ya baro ki noyalam snong jong ki prat liki snong ki ba kenthop ya kasnong pahambir lum pahambir them nong terlau ngei paham scan mauyong paham mardoloi bat mau pro ya kanika awareness program la pelong na kabenta ban pensai ban pensngu thu habaye dei bat ketika covid khat khandai dai doctor in charge ka marngar PHC I Dr.Syiem harangkat ka jinge donlang u gram sevak jong ka umling CNRD block ki asha bat unong mikmat kathain uba meral bonds iem nakaleng I Dr.Syiem haba ai jingkran ila kentu jur ki paiba nong songsnong bakim dei ban tieng lane sngosalia banwan sakmat ban ai ketika covid khat khandai namar ba umdon pat de ki wei ki lat ki lenti naga banta bala banyada naga jingpet bat naga jing saphriang jong teu khanyang jingpang haka imlang ka salang bat haka snong ka thau hi borok away now Covishield vaccine ubangi ai ni haban ai artli ki dos ka dos ka banengkong bat ka dos ka baar kados kabaan min haban ai HADIEN sau pusan sni na kabaphiyo ya ka dos kabanengkong ka jongphi bat hapo jongka arbanai kamot ba ndru tayo hadu khra tayo na ka dos kabanengkong mi haban yo ya kaneka dos kabaan pila banyo naki any government hospital menta kumjuru ngila banyo naki private hospital haki government hospital kim dan kam ban siu yong niu dawai haki private hospital ni hab ban siu bali ni hab ban ayong niu injection ban yada nau niu covid-19 habangi ayong niu injection kamut ba un penbhala ni penjam ya ka JINGPANG jumi Henry unshu yada yang ni kan un ai ka jinya dayang ni baladangin yo ru yo ta covid-19 HADIEN la shalishni kam nom JUR SHUH kan kam tam e ni prefer bha la ni ai shwa kan lat ya kitu ki badon ni ki jing shitong ki balat temen ki balat lot e ka bormet kum juru ki sau pusan mat shaneng ka sarkar kala ai free menta ba phin lechim ban yada ya la de na covid-19 nama ka bormet jongi kala telot kat bangidang no ya gamet bat ka sarkar ka ailat shwa ya kita sau pusan snem shaneng snobha banwan shakmat ban shim ya kaneka vaksin namar aladang ngin yo lupayo vaksin minong shangan HADIEN bangi ayo ni vaksin ru nila bandang yo ya ka JINGPANG mo kalong kumju kum measles kalong kumju kum rubella kalong kumju kum Japanese encephalitis ngim don jing sumar ya ka ndreng ngila pang banyada ya ka mi don dau vaksin banyada ya ka ngila bandang yo niu JINGPANG HADIEN vaksin ru TANGBA kanong JUR SHUH katangi haban kan mau yo ki ong kumno la shalishni ngata la dep ai vaksin atli kumno nang yo ngata JINGPANG mo nila bandang yo TANGBA kanong JUR SHUH ka kidak kishin kinom JUR SHUH hadu kata na kata kada ngin wan shakmat kanang ba yin yada yala dia bagi kalong yin long sem bangin light ngau niu JINGPANG ongan marget ngau jor hing ci ben tak hadu atu de kum no long do la bahama marbahama ngeir nga nga dang kabro ti ini thik kum ta bon ki bicham ni lok vele wan ni tu mereka corona tu dong jublang jir hing tang we go japru chan ki bahji ni bahsem marnget I yoki ta hadu kata long suka api hadu mujiji roj ki bahji ki bahsem kilomen ki para ki me pa ji jang ki ta sanget tang we na de long nomor kata ko ngino chom chom mi nganum shim shibun ko por me kam kri namar ba kani ki de ko por ko kan ba I bro ko baderi ber kinsti snem ko pladep arja arho da mama hile king jukai kan long ni dan pas ema eruma lama laruma barema ki bagat positif ba bhai ki do utan e pakhat
ning sinla hang baar kali jadi ke second wave sinlang baar ke lukai blok che kat kum ki jingja kat kum ki jing batai ki start sign kila batai biang bong ni yang Jingpang ulung berserkai itu betul jadi jing tentu yang kita nong ki doktor ki nurse district administration ki sektor magistrate ki jungi ki beriban pek ki asha ki angganwadi ki badu thya du dem ban persutu bakumno begini ada namni pucang Jingpang hak sdem ke beladem tang itu lai teli ki bentah ki beng saya ada din mas atle sanitizer dan safety bat cingi bat gajing perta ya kali borok kowe bat kali kejela ke jungiru kalau balano cimuj udawai lano cimuj kita ke injection kabala baniada yani na umi punyang Jingpang coronavirus covid kendai mentah terpakai lamut lah kata ka dawai injection lah kapan dia ada kau mereka boleh bahas 4% tak ada sekali ada nak kalian tu saintis ke sorkar lah cene utau dawai doktor lah pakai sektor magistrate lah pakai Covishield bol penungkam lubul ngau injek ngau tu di Covishield kan